nakutana nayo ni kubera ujya kanaka twagendanye, ni kwa sababu ule fulani tumetembea pamoja, tukakata agano, tugendera mu busambanyi, tukaenda mu uzinzi. Ziko ndahura na makomplication mu mafiançailles, niko nakutana na makomplication mu mafiançailles. Acha nitulie, negera Imana, nijongee Mungu, subire kubiro, nirudie kubiro, sizosubira gusuzugurwa n'abarondera kusambanya na wenye walikuwa wananzinisha, kuko abaza kwa sababu wanakuja nibasasubira kumbona mu gicapo cyo gusambanya, hawataweza kuniona tena yemo sura ya kuzini, kuko nagaruye identite y'inkumi ya Kristo yubashwe, kwa sababu nimerudisha kitambulisho cha binti ya Kristo mheshimiwa. Nabariki maisha yenu, nabariki maisha yenu, nabariki maisha yenu. Kabla na mbele hajasema mbele uko na mbele avuga, tuko turatahura iki, siote tuko tunaelewa somo. Eske ni ngombwa yuko nigisha kino kintu cange ndababwire ko mugiye kugura amamodoka gusa? Inapaswa nifundishe hiki wala niwaambie kama mnaenda kuuza magari tu? Byari bikenewe ko nigisha kino kintu? Ilikuwa inastahili nifundishe hili somo. C'est vraiment utile pour vous. Birakenewe kuri mwebwe. Ubu rero fise droit yo kubwira shetani kukuguta. Hivi sasa niko na droit ya kuambia shetani. Biblia ivuga ngo mumaze gutahura ugukira kuca kwinjira, ari ugukira kuza mu gutahura, ukielewa kupona kunaingia. Biblia ivuga ngo, Biblia nasema ngo Imana yabimye Abisiraeli kumenya, Mungu ameima Waisraeli kujua, kuko bari gutahura, kwa sababu wangeelewa bari kuca bakira, wangefika wanapona. Mwebwe rero nyie sasa ibahaye gutahura, kuko gutahura hari ugukira, kwa sababu mkuelewa kuna kupona. Unaweza kulaba madaimoni za kuturira mukana, mtatizama mapepo yataunguza baadaye. Okay, na mbele Mungu. Yes, nashim. Amen. Je, icyo natahuye, mimi nimeelewa nuko hari igihe tuba mu gakiza kanaka, kuna wakati nakuwa mwokovu kama fulani, ariko ugasanga turi mu zindi nzira turiko turagenderamo, akili tunapitia katika njia zingine, tuko natembea ibyaha kanaka turiko turakora, katika dhambi tunazotembelea ndani, mu nyuma tukaja mu byo gusaba Imana twamatwiririra.
ufalme wako Mungu ameupima kaona hauenei. Imana yakupimye yasanze mu. Na unapotumika ndani ya kutokuenea, igihe mu kudakwira, ukifa upfuye mu ijuru ntujaye, kwa sababu ufalme wako hauenei. kubera ko ubwami bwawe basanze mu kwira. Imenipatia byampaye bidii ya kufanya kazi ya Mungu, ishaka ryo gukora kazi k'Imana, na kila wakati kumuuliza Mungu, nigihe cyose kubaza Imana, niko ndani ya kweli ndi mukuri au niko ndani ya tekeli, change ndi muri tekeli. Hakuna kitu kibaya na kintu kibi kama ninajijua niko nafanya kazi ya Mungu, nimba nizi ko ndiko ngorera Imana, kumbe niko ndani ya tekeli, kumbe ndi muri tekeli, ufalme wangu umepimwa, ubwami bwanje bwapimwa, ukakutana kama hauenei, basanga singwi. na labda naomba Mungu, mbandanya ngisenge Imana, Mungu mbona haunipi hiki, Mana kutamiri, Mungu mbona nakulilia, Mungu mbona wametabiri, Mungu mbona wameniombea, ko bansenge, kumbe sababu kumbe ingaruka sio Mungu, si Imana na sio nabii. Nisiseme kama nabii ni muongo, simvuge ngo profeti yawe, sababu sio nabii, ikibituma si profeti, na sababu sio Mungu, kandi si Imana, ni mimi, ariko ni jewe, niko ndani ya tekeli, niko ngendera muri tekeli. Amen, amen. Ufalme wangu hauenei, ubwami bwanje nibukwire, umepimwa kumuzani, bashize kumuzani, na umekataliwa, basanze singwi. Kama sienei, nimba singwi, ni aje nitapata vya Mungu? ni gute noronga ivyo? Hata kama watanitabiria, nao bamvugishwa, sitavipata, sinobiro, kwa sababu ufalme wangu kubera haupo, umeisha kataliwa. Amen. Amen. Kumbe sasa, none rero shauri kwetu, impanuro kuri kwetu, tutumike, dukore, na tukiwa tunauliza Mungu, tukibaza Imana, ningali ndani ya mapenzi yako ama niko ndani ya tekeli? Akikwambia uko ndani ya tekeli, akubwiye kuri muri tekeli, tubu, ihane, urudie kuna nafasi, ugaruke mu nzira. Akikwambia uko ndani nafasi, akubwiye kuri mu nzira nziza, na imani, guma mu kwizera, majibu yako itafika, enyisho zawe zira. Amen. Amen. Amashi menshi ku Mana, makofi mengi kwa Bwana. Ndanezerewe kubona mwata uyicigwa sofa. Nafurahi sana kwa kuwa umeelewa somo. Aracari abandi mumva ko bavuga, kuna wengine wanaanza kusema na musi turasangiye ijambo mu mere jama. Mtumishi wa Mungu ubarikiwe sana. Mkozi w'Imana ahezagirwa cyane. Thank you. Thank you. Thank you. Mimi niko na sina siku mingi naingia hapa. Jana misi myinshi ninjira ngaho. Nilianza kuingia hapa mwezi wa 3. Natangiye kwinjira ngaho muri kuno kwezi kwa 3. Lakini mwanzo niliingilia pako kitu ko kinanijenga. Kuva ninjiriye ngaho hari ikintu ko kiranyubaka. Ayo mashi se abantu bubaka. Niko naitika kutoka mbali, naishi Kinama. Bakure mu Kinama. Niko nakuja na mguu na narudi na mguu. Zana maguru nkataha na maguru. Nilishaona kitu chenye kiko hapo. Kuko maze kubona ikintu kanaka kiri ngaho. Amen. Glory to Jesus. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Amen. Na siku ya leo, uno musi leo, mwanzo niliingilia, kuva ninjiri, nilikuwa sijasikia neno hili limetoka siku ya leo. Sinigeze numva ijambo hili, jambo ndiko ndumva ngaho uno musi. Yani wakina mama, aba mama, unakuta tunaombewa siku nyingi, tugasengerwa imisi myinshi, uko na hitaji, ufise umutwaro, siku mingi unaombewa, kenshi ugasengerwa. Oh, dadi ataniombea, oh, dada zonse, dadi ananiombea, dadi ananiombea, dada ransengera, atakuombea mpaka lini? azogusengera kugeza ryari? Tuache zile tabia, niworeka izo ngeso. Ena. Acha hizo tabia, reka izo ngeso, juu upate jibu lako, kugira ngo uronke inyishu yawe. Utaombea hata miaka 10, bagusengera ni miaka 10, hautapata solution, utararonka inyishu. Lakini ukiacha vile vyote vya zamani, ariko ni waheba vya bindi vya kera, unaingia mu vya mupya sasa, ukinjira muri bishasha, utaona mkono wa Mungu, uraza kubona ikiganza chima. Amen. Amen. Sasa na kitu kama ushauri naweza nikawashauri icho notanga wa ndugu zangu kuri bane wacu katika Kristo, muri Yesu Kristo, tuache zile tabia, tureke za ngeso. Yani tukifika hapa twinjiye ngaho, tusije aseme nafuata dadi aniombee ndio nitaona mkono wa Mungu. Nuze ngo ndakurike dada nsengere, na wewe peke yako unajiombea, nawe nyene urashoboye kwisengera, na ile mabitu benyoko napita hemo unabiacha, na bigiri kuraba mu biri ukabireka. Njoo ile sasa Mungu iko anatutia kumzani, nicho imani kwa kuchira kumuzani, anatupima, akatupima, anapima, agapima. Anataka leo hii badada banataka baoleo, abakobwa benshi basaka kurongogwa. Asa
bangali mabule mu matabia tabia. Barachafise twatugese. Mungu anampima. Imani ikamushira ku Mungu. Alishamuona mchumba ule anakuja. Ali amaze kubona umufiansara. Sasa mchumba atakufikiria aje? Huyo mfiansara zoza gute? Mungu anapima. Imani ikakupima. Anaona vilo vyako ni vidogo sana. Asangi vilo vyawe ni vikwiye. Uko na 25 unapima 13 kilo. Ufise miaka 25 ufise vilo 13. Sasa utaolewa aje? Urongogwe gute? Mungu anaona kama miaka yako yani ni mingi vilo ni vidogo. Imani kabona. Utaenda kufanya nini? Uzoja gukora yini? Tubu. Ihane. Tubu. Ihane. Ueneze 25 uko na 56. Na 56 kilo. Ushaona? Ukwize 25 ufise na 25 na 56 kilo. Bwana wabariki sana. Amash. Hallelujah.